Kubor nakaslem jong Dohksah Hima. Vijay Singh na Fitorium Gym Shillong la Ïohrah yakanam overall bodybuilding championship arajar arpulai. Baru pinyolat mi pala na satar gym fitness umulong West Giant Hills la Ïohrah yakanam overall men's physique championship arajar arpulai. Joka Rynsan Pyni Dohksah kabatip kum ka third all Meghalaya amateur bodybuilding championship Mr. Ironman amateur arajar arpulai. Yakani Rynsan Pyni Dohksah la penyat da Jantia Bodybuilding and Fitness Association ringkat ka jinga trailang ka Meghalaya Bodybuilding and Fitness Association barka WFF India District Library Auditorium Minthong Jowai ha kasing satjan. Hakaliang kikanthai yakanam Women's Fitness Championship arajar arpulai la Ïohrah da ka Whitney El Mauplang na Genfit Gym baar ka Ropina Jasan na Fitness First barka balai da ka sawa kani lakyang na Body Mass and Fitness Gym Panaliar Jowai. Habapai siya kajing kun men's bodybuilding sanpusan kilo la job do Vianney Kolas Karbangar na Elite Gym, baar u Zebedee WR Jirwa na Powerhouse Gym, batbalay la job do Rajani Kanta de Barma na Muscle Access and Fitness Gym. Hagajing kun men's bodybuilding 20 kilo la job do Lal Remoya Sangma na Synergy Fitness Gym, batbaar do Bhalang Khongwer na Claudia Fitness Hub, batbalay do Yohanes Sangma na Urban Kinetic Gym. Haka men's bodybuilding 1,000 kilo la job do Ebenezer Kongset na Genfit Gym, baado Richard Watlang na Body Zoo Gym Shillong, bat balay do Sinta Shillan na Flex Jowai. Haka men's bodybuilding kabahapo 90 kilo la job do Vijay Singh na Fitorium Gym Shillong, baaro Elnathan and Wajri na Zoo Gym Shillong, bat balay u Rabjan Hadem na ODC Fitness Center. Haka men's bodybuilding 90 kilo shaneng la job do Denzel Matthew Bang na Zoo Gym Shillong, baar u Pritam Sunar na Goals Gym Jowai, bat balay la job do Mintunath na Muscle Access and Fitness Gym. Okay, relax. Haka Junior Corp Denim Jeans Model Championship arajar apulai la job do Richard Watlang na Zoo Gym Shillong, baar u Yohanes Sangma na Urban Kinetic Gym, bat balay do Hamihon Pasa na Flex Appeal Gym Jowai. Haka Junior Corp Men's Physique Sunpoint Sun Shapo la job do Pinyolat Miki Pala na Satar Gym Fitness Umulong West Giant Hills, baar u Richard Watlang na Zoo Gym Shillong, bat balay u Lalra Moya e Sangma na Synergy Fitness Gym. Haka Junior Corp Men's Physique Sunpoint Sun Shaneng la job do Akash Chaudhary na Powerhouse Gym, baar u Vijay Singh na Victorian Gym, bat balay do Pritam Sunar na Goals Gym Jowai. Yaki khusnam shikinong job la sam do Kongsan Puramon Kinjing Doloy Elaka Jowai, badu sembut Kongsan Chibor Najar Chief Engineer PHE, Hagajing dan lang wahish nong Kamintong, Lamprang Poktai, Urikut and Parian, President Barim ke GSU, Tribor R. Suchen, General Secretary GSU Central Body, bat kiwe bashakhot ngobah.
hak dan kabet ko cek kokya ijebe man chli ijebe man toy ijin se chong ai ringye nyong ila mani wa paralyze dan ai em thao chong ai makat ni bor lo chekri ye je kam ni ini yo kaman sikamiwa lamba kini ki judges yang ini ciru bukti partisipan ura cimbenta ni segi open home say amnon to duing IP inongwan handrai open home say ni kupuram yang keri mengejar beru ke state Meghalaya wagari India murah kopi iwan bagi kami mulai ibenta yang keri mengejar beru to spa kodor tam kosami ya kupuram wayaganam kuwa ikam beru emitin tikle wole Ïohrah ikam
Nyiru lerainan.